алейкум, урметли телесейіржелер, Милет телеканалында хаберлер. Студияда мен Султания Истакаева чалышам. Ортақлық үшін Қырым ве Донбасс жұмхуриетлері ишбірлік ақта аңлашмалар имзаладылар. Yollar yerine golчиклер Ахмеджеттеки иштимаи жейттен муим олған базы объектлерге якын келмек қолай дегіл. Мұқтажыларға көстерілген ярдым Сақ районында яшаған 3 айлеге енді баяғы вақытқа одуннен таминленді. Шей файда кетірмек керек. Ахмеджетте елбаш тереклерінің утилизация етілігі бойынша ноқталар açılды. Спорт инкишафы. Ахмеджетте тэквондо бойынша чемпионат кечірілді. Ортақлық олмасы үшін кеченлері Қырым ве ДНР парламент ара аңлашмасы имзаландылар. Айны бұл вақыт ішінде Керчь ве Макеевкада аға қардашлық ақта аңлашмаларыны тыздылер. Ялта есе Луган шерінен достане мұнасибетлері құрды. Енді бізім жүмхуриетлеріміз тасил, медениет, спорт, ватанперверлік, тербие, яшлар сиясеті, туризм ве шер абаданлаштыру салаларында ишбірлік тұтачақлар. Татарстан Жұмхуриетінің муфтисі Камиль Хазрат Самигулин Қазан оқуф юртларында тасил алған Қырым студентлерінен көрішті. Көрешу суал-жевап шекілінде кечті. Хатырлатамыз шымдыкі вақытта Татарстан Жұмхуриетінің пайтақтында 50-ден зияде мутихассыз девлет идари етілмесі саасында тасил ала. Қырымда Русиялық главгос экспертиза идаресінің экспертлері Шимали Қырым каналындаки объектлерінің бірінші басамақ құручылығы ве реконструкциясы бойынша музбет екін чықардылар. Бөлек қарар инфраструктур сынырларыны жоқ етмеге ве бір sıra Қырым шehirlerinde ве бұйық мүйселерінде су ile teminlenmesini mükemmelleştirmege yardım etecek. Hatırlatamız 2014 senesi Ukrayna tarafından bu kanal boyu Қырымға yollanılgan suvны butunli toxtatılgan edi. Қырым Жұмхурiyet күніні қайдетмеге девам ете. Ойынлар, ерлар ве элбеті ярмадыдан нам қазанған гражданларының мүкефатлануы. Тантаналы Мирасим Сақ районының медениет евінде олып кечті. Бұ тәдбірде шер мемориетінің темсілжелері ве ерлі сәкенлер бұлындылар. Для крымчан это один из основных праздников, потому что крымский наш праздник, родной наш. Поэтому проводятся мероприятия все, в принципе, у нас, для того, чтобы сплотить все культуры наши, все национальности наши. Когда я выхожу на сцену, я всегда волнуюсь. Это всегда трепетные такие чувства, потому что в основном всегда зрители разные, и хочется подарить ему наслаждение, хорошо выступить, и чтобы зритель был доволен. Yol yerine golчик, нәтижеде ертілған аяқаплар тешілген көпчеклер ве чұқырлар. Яғанақлардан сон Ахмеджетінің Семашка соқағында су баса. Бұл ерде не машинаның неді жаяв кечмеге чаресі олмай. Яқын ерде ичтимай жейттен емиетлі объектлер ерлеші. Тамам бұл вақытта пайтақның башқа тарафында есе Açık Кейнат лицейі қазайы алда бұлына. Оның оқ көрініші ве қапы алды яваш-яваш иқыла. Бұл меселелер насыл чезілежегі ақта мұғберіміз Айша Шулакова сұраштырды. Ахмеджет шәріндегі Açık Кейнат лицейінің бинасына жаныныз үшін хафлы диварға яқын келменіз. Yazılı таблолар асылы. Бұл ерде тамират чоқтан кечірілмегені көрініп тұра. Бина қапусының чевречеті ве оқ көрініші қазайы алда бұлына. Диварлар ішіле плиткадағыла бинаның алы фена. Это небезопасно для нас, для детей. Bundan da gayrı лицей қораланмаған. Талебелерінің ана бабалары дефаларca binаны ве стадионны абаданлаштырмақ кереклігі мевзусыны көтерділер. Ләкин нәтиже олмады. Ограждения нет, это для безопасности детей. За школой собираются очень много алкоголиков, извините, наркоманы, там и шприцы валяются. Демонтаж идет козырька школьного. Наконец-то будут ремонт производить. Стадион, может, сделают. Açık Кейнат лицейінің меселесі Ахмеджет мемориетінің незареті алтында бұлына. Шербашы Наталья Маленко объектны тәшкермеге авале етті. Құржылар әнді қазайы хафлы құрылышының демонтажыны башладылар. Yok, bu özен дегіл. Bu Ахмеджеттеки Семашка соқағындаки ади yol. Devamlı yağınaqlardan son o özenge çevirle. Mında ne maşnane ne de cayav keçip olamazsın. Cemaatçılar çeşit idarelerge müracaat ettiler. Lakin nevbetteki yağınaqlardan yağğanının bu problem gayırdan meydanға çıqa. Ливневка, она здесь, скажем так, обманка. То есть решетка,
который никуда не ведет. То есть вода, она здесь стоит. Единственное, только вот здесь жители огородились от этой проблемы и возвели вот такой бугорочек, чтобы вода не шла к ним во дворы. Эгер чоқ квартиралы evlerinin sakinleri сув басувдан корчаланып олсалар, üçüncü sanlı bala hastahанесінің хадимлеріне ve hastalarına ne yapmalı? Tibi Moise'nin kürüşünde büyük gölçük var. Poliklinikaga kirmek için kencelerinin ana babalarga quest geçmek lazım. Эгер tek urba kirlenmesinin iş bitse bu da yaxşıdır. Вообще, надо лодку брать. С детьми неудобно, с колясками уж тем более не пройти. В той же луже поскользнуться, там лед, не видно. Можно ногу поломать. Ахмежит мемуриятының шер департаментінде тариф еткенлеріне көре поликлиника яқында Симашка соқағында ерлешкен қысымда көр улақ ерлештірілген. Ләкин осув ақызылуыны толысынен бечеріп оламай. Мы его чистим регулярно. Очередные работы по его чистке запланированы на второй квартал текущего года при наступлении благоприятных погодных условий. Значит, оно на время снимает подтопление данной территории. Проблемнің чезілув yolu бар. Bu сағанақ канализацион ағыларының құрылывыдыр. Шер акиметінде енді объект бойынша иқтисади техники делелер бар. Бұна тек пара тапмақ қалды. Айша Шулакова, Владислав Кравцов, Миллет үшін. Лидерлерні тапмақ Қырымда Тынужын Республике адлы иш ойынлары башланacak. Анда 20 яштан 25 yaşına kadar Қырымлылар, яғни Қырым Федераль ве Муйдислик педагогия университетінің студенттері иштирак етебілежеклер. Ойын 4 басамақтан ибарет олacak. Студенттерге саляв процессерлеріне далмаға тевсие етежеклер. Ярындан башлап иштирак етмек için епысы шарайтлер ичтимаи ақларда да қатылacak. Основная идея все-таки это вот создание вот этого движения, это вовлечение как можно больше молодежи непосредственно в избирательный процесс, в общественно-политическую деятельность Крыма. Поэтому мы ожидаем на то, что ребята откликнутся. İş oyunun neticelerini Kırım Bağrı'nın 5. yıllığı arifesinde belli edilecek. Son kim basamağının galiplerini Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov ilan edecek. Bundan da gayrı iştirakçiler içtimai siyasi hayatlarında kariyera yükseltiliği bekley. Конечно, они будут рекомендованы в органы законодательной власти, и вместе с тем они будут помощниками депутатов. Возможно, кто-то проявит себя и уже пойдет куда-то на более высокие какие-то позиции. Так, ведь действительно 19-й год, ни для кого секрет, это год выборов. И вполне возможно, что пройдя вот такую тренировку, как говорится, разведку боем, в дальнейшем они выставят свою кандидатуру и будут также, значит, отстаивать права и бороться за лучшую жизнь в нашей стране, в нашей республике. Керечте yol kazası neticesinde 2 insan ilak oldu ve birisi yaralandı. Bu Akta Fevkalade Vaziyetler Nazirliğinin matbuat hizmeti haber etti. Bu vakıya Giroy Stalingrad şosesinde yüz verdi. Kurtarıcılar kayıt etkenlerine göre aydavcılar birbirlerine uzmayıp yol hareket kaydelerine riayet etmeye gerekler. Bundan da gayrı sürat nizamına dikkat ayrılmalı. Yol-Kavarot Ахмежетте яны ел наратларының тапшыру пунктларына açtılar. Bayram terekleri endi ayvanlarga aş olacak. Çünkü naratlар birden ayvanat bakçalarına yollanılacak. Bu tereklerini jıyma prosesleri nasıl keçeyken, anlı insanların sayısı çok mu? Bu suallerге cevaplar bizim levhamızda. Майыз байрамларыны beklemeyip наратларыны шымдыден çıkarmağa Ахмежетчилерine Yol-Kavarot teşkilatının yolbaşçıları celp ете. Экологик акциясы başlandı. Выбрасывать елочку очень полезно. Правильно выбрасывать, да. Наратларына kabul etken bir kunlik punktlar butun şerde çalıştı. Onların sayısı 17 tane edi. Bu aksiyanın keçirilüğü Akta evvelleri hepsi içtemeye ağlarda bildirilgen edi. Haberdarlı sakinler naratlarını memnuniyetle çöplük obasına degildi, maksus ayrılgan yerge alıp kelediler. Sonradan haberdar olgan insanlar da koşulmağa vade ettiler. Как вы относитесь к таким? Положительно. Очень положительно. Очень положительно. Молодцы. Конечно, это и звери съедят, и что-то самое не пропадет. Может, это самое. Я знаю, что зверям дают очень в рацион хорошо. Молодцы. Yeşil iğne yapraklı fondun tiklenilmesi Yol-Kavarot'un esas maksadıdır. Yani yemge osayatkan terek yerine pıçılgan soyu işletilecek. Kaydetmeli ki aksiya bedava ötkirili. Tek bir şart var, naratның üstünde çeşit ilvanlar olmamak gerek. Есть опыт проведения в других регионах, другими
организациями. То есть опыт положительный, люди, скажем так, просыпаются в части экологической сознательности, с удовольствием несут елки на переработку. Вот. Но в Крыму у нас сегодня это впервые. Наратлар кубре кебек кулланыла yollar ve Валердеки yерлерге sepilmesi üçün de işletilen. Bu da naratlарның рациональ işletilmesinin tolu cedveli değil. Şehir memuriyeti böyle akциялар аненеге çevrilir деп vade etti. Подобные акции будут проводиться ежегодно, потому что размещать на контейнерных площадках елки и ели после новогодних праздников – это неправильно, так как данные насаждения могут быть вторично переработаны для последующего использования в народном хозяйстве. Narat ve cam terekleri çok punktlardan hayvanat bahçesine yol alacaklar. Anda yine yapraklarına hayvanlarga vitamin koşumça gibi işletecekler. Для животных это, в принципе, витаминизированный корм, да? То есть, да, все животные не сильно часто едят, но у нас есть такие животные, как лоси, как козы. Козы с лосями с удовольствием едят. Akmejit'te naratlarının utilizasya aksiyası tıklana başlay. Hepsi olup merkezde 3 konteyner meydanı çalışacak. Onlar Geroyev, Stalingrad, Kievska ve Balaklavska sokaklarında yerleşecekler. Punktlara bütün şehirden naratlar getirilecek. Yanı yıl teregini yanvarının 30'una kadar tapşırmağa mümkün olacak. Naciye Isayeva, Akim Bekirov, Millet için. Сах районында яшаған 3 айлы үшін енді odun yetişmemezligi проблемасы çok вақытқа ұныттылар. Оларға Қырым адлы регион ара Қырым татар жемаат әрекетінің реберлігіне мұражат еткен сон ярдым көстерілді. Бұл қоранталар ақында Айша Шулакова тариф етежек. Қышлық етежек ме? Жетеді. Сах районының Теши көйінде яшаған Гусамовлар айлесіне енді аязлы авалар қорқынчлы дегіл. Олар бұл қышны sıcақта кечережеклеріне емінлер. Бұл көйлілер осевлеріні собанен қыздыралар. Odun ve көмір яққан котеллары yok. Tabi gaz ақта есе тек арзу etmek қала. Evvelsi Гусамовлар yakın yerleşken orman yolağında çalı çırpı жия ediler. Lakin buna yasaklar ve göremeler koyulgan son aile bütünley yakarlıksız kaldı. Odun satın almak için ise imkanları yok. Yardım için Гусамовлар Kırım adlı Kırım Tatar halkının region ara cemaat hareketine müracaat ettiler. Meselenin çözülüvü çokka barmadı. Sah rayon memuriyeti işbirlikte Kur'andağa birkaç kup odun verildi. Bundan da gayrı Prezidium'nun başı Fevzi Kubedinov ve cemaat hareketinin azası Rustem Tagarov vatandaşlarının şahsen görüştüler. Onlarga aşayt mahsulatlarını getirip başka problemlerini de dinlediler. Sağ olsunlar, ağamlar, kadimler doğmuştan yoklap yardım ettiler deyip Allah'tan sorayman. Her birisingizge Allah'ım bizlerini yoklağanını Allah'ım ozu yoklasın da her bir işlerinizge yardımcı bolup yollarınızı açık etsin. Bu ise Zirnavoye koyunun sakini Anife Süleymanova. Nefakacı kadın bir evde tatası, ceyini ve onun çağına yetmegen iki balasının yaşay. Bu evde erkekler yok. Bütün aile Anife Bitan'ın nefakasına yaşay. Onlarga da odun verildi. Batlayana yardım ettiler. Atkat etmeyi. Hani Allah tavuk etsin. İşleri yenge olsun. Cemaatçılar umumen 3 muhtaç Kurantağa yardım ettiler. Когда люди обращаются, без внимания не можем. Стараемся как бы отозваться, откликнуться. Чаря Ухан Хадар, с помощью Всевышнего Аллаха стараемся помочь, чем можем. Чтобы таких людей, которые в таком положении, чтобы было как можно меньше. Желательно, да, чтобы, потому что действительно душа болит, когда это все видишь. Hatırlatamız, Kırım adlı Kırım Tatar halkı hareketinin prezidium reberligi vakit yarım adamızın çeşit köşelerinde çıkışlar keçiri. Ayşe Şulakova, Magomed Nesturov, Millet için. Яш çalgıcılarga musafirlikке Бахчисарай rayonunun Acı Bulat koyunun Bala Muzikal Mektebinde böyle serlevalı sergi açıldı. İşlerinin müellifi Artur Najmedinov, onun eserleri portret, natürmort ve manzara, yani peyzaj fotoresimlerinin kopyalarıdır. Olar yağlı boyalar ve kalem ile yasalgandır. Ekspozitsiyada 36 resim takdim etildi. Sergini yanvar ayının sonuna ziyaret edebileceksiniz. Это его первая выставка. Раньше он выставлял свои картины в интернете. Мне понравились его картины, и я предложила дирекции школы для того, чтобы наши дети и родители любовались этим искусством и приобщались тоже к деятельности художества.
Мираклы спарринглер көстереже чықышлар ве элбетте ұнытылмаз дойғылар. Ахмеджетте тэквондо бойынша чемпионат кечірілді. Чемпионатқа 350-ден зияды иштиракчы топланды. Мұнда олар өз күчлеріні ве техникаларыны нумайыш еттілер. Кім галибе чыққан екен? Бұ ақта мұхберіміз біле. Спарринглер урув кучуве тул. Спортчылар тамам бұл шекілде күрештілер. Тэквондо спортчышы тынды урувларға бұйық диққат айрыла. Әрбір спортчы аяқлар ве елерні фалешлетмеге күреш тактикасыны білмеге ве әңісасы келішіклі кейфте олмаға керек. Кемал Курбединов бұл спортчышы тынен бірқач елдан берлі оғраша. Белкеде оның үшін спортчыға өз рақыпыны енмеге ағыр олмады. Развивался поединок так, как предполагал, как загадывал. Что думал, то и выполнял. Как сказал тренер, так и делал. Эдем Закиров өсі рақыпның әрекетлеріні бірден аңлап оламады. Оның үшін вақыт керек oldu. Екінші раундтан соң өз тактикасыны деныштырмеге қарар алды. Нәтижеде спортшы ғалибе қазанды. Во-первых, моя победа – это заслуга тренера, потому что он мне подсказывает, помогает все делать. Во-вторых, я сначала не понял, как работает соперник, начал пропускать. Во втором раунде понял, что нужно включать руки и больше двигаться, и победа оказалась за мной. Спортчыға дестек Костеров мутихасыз тэквондесіні тербиелемек үшін мойым бір шейдер. Спортсмен, он, как и любой ребенок, требует поддержки. И чем больше мы будем вкладывать на первоначальном этапе, тем больше результат мы получим в итоге. У многих федераций уже есть высокие достижения. Крымские спортсмены принимают активное участие в составах сборной Российской Федерации, достигли высоких результатов, и мы будем постоянно это поддерживать. Көргеніміз кібі спарринглер девам ете. Спортчылар өз көчіні ве техникасыны нумайыш етейлер. Шубесіз оларының әрбірі ғалибе қазанмаға ниетлене. Рақыплеріне қаршы олған әрекетлер вақытында бежірілмей керек. Бұ алышқанлықларыны тэквондо спортчылары девамлы вақытта ишлеп чықаралар. Основная задача – это достижение высоких спортивных результатов, ну и привлечение нашей крымской молодежи и не только спортивные залы. Элбетте спарринге dayanmak kolay değil. Ama kıqı sporçular için hiçbir mania yok. Çempionatның sonunda episi galiplerine medaller, yarlıqlar ve elbette sponsorlardan mükafatlar bekley. Bu noktada yayınımız sonuna yetti. Görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.